NCTC ojiwo kenge makedo gi kweth ma jokuo e imbo ma Kenya kaka yo kokalo kuom chenro manyien ma igeno ni biro tieko kuo kendo kelo kwe e gwengego. Kanoloso Bungoma e romo mar riwruoge mopogore opogore, jalup apisa maduong' mar NCTC matayo chenro mar kedo gi kuo Sangale Nchololoi ne okoni chenrono en achiel kuom gigo mabiro kedo gi kweth jonjore alworano. Chololoi nolero ni Bungoma ne oyier kaluwore gi weche mag kuo moseidho e gwengego. Electioneering period has grievances that people have, so it's important for us as parents, as readers, and even as youth to understand this and be able to be alert to avoid anybody exploiting our problems for their nefarious intentions. Vijana zetu kujiingiza kwenye magurupu maya. Kwa hivyo tunahimiza madrasa zetu, tutakuja kutembea kila mahali tuone kwamba ni masomo gani ambazo kwamba tunafundisha madrasani. Asa sisi watu tunaoishi na ulemavu, mtu anaweza tumia hiyo nafasi yetu ya upungufu alafu akuweke kwa grupu mbaya ili uende uharibu mahali. Na waomba mtu, asa watu wetu wanaoishi na ulemavu, mtu asije atumie upungufu wetu ati akupe pesa wewe uende uharibu mahali ama uende uwe mtu fulani.